Kani kadek All India Radio Shillong ka khubor ban puli dailu setas im. Kini kilong kimat bakong sam jom ka khubor. Anya kendo ki menteri rangba jom ka Assam bat Meghalaya yang menteri korbari ke Sokal Pedeng hak arbo khandai tarik menta upnai banyak keren halur ki kam khapur. Penlong ka College of Teacher Education PGT Shillong ya ka chia mirjimut halur ka National Education Policy. Bat hinin kasngi lasdang ka examen HSSLC jom ke Meghalaya Board of School Education. Haswa bengile chika kubor ke bapanya inya shashkore ke ni ke chimpen bana. Ngipen kan mau biang yapi ke no ngap baro bapin yai long ki bapikir bat banyada na ke jimpang COVID-19 da ka bale yakini southly ki rukom le ke basup. IT ka pura yalade dang ya ke jingda khamat bat khamut penjingai iwei na iwei pan bat kham le khut ya ka khti bat ka khamat. Mentapan ke kubor ke bapanya. Menteri rangba ke Meghalaya ukonrat ke sangma hakasngi palai ula pentep baka jinga kendo jom ki menteri rangba ke Assam bat Meghalaya ya menteri korbari ke Sokal Pedeng Amit Shah na ka banta banyak keren halur ka kam khaput kan long hak arbu khandai tarik menta ubnai. Ula ong ba ula yo ke jing pentikna halur kane na ka tanat korbari bat ke jing penkre na ka banta ke jinga kendo kadang ya japrang. Habalakali la anya keren em chapang ke jinga keren yesuk bat ke HNSC bat menteri korbari nakalyang ukon rat sangma ulong baka syong ha ke jingyo lat namar ka kam kalong ka bae bat ka bathan Kikhle jom kijaka ai jing hikai kan thup ye ki no hikai bat samna puli nen ka sni klayo banya shimbanta ha ka chi mirjimut ka ba arsi halor ka phang ka be de bat ka National Education Policy arajar arpawar balapen long da ka College of Teacher Education PGT Shillong ha Shillong Club ki start ka thok ka puli mtang na ka dong shatay lamingi hendrai ne ki bai ki jaka jom ka ri India ru ki yo banya mirjimut halor ka ne ka phang shuwa bakin ai ki jing ai jing mut jom ki shaka sorkar hakani ka sri banin kong jom kani ka jing mir jing mut ayo ek jing batay lengkon na ka Professor BH Buam ka Principal jom ka College of Teacher Education PGT Shillong Dr. V Kharmoplang ila ayak history lengkon jom ka College of Teacher Education Shillong Habakran hakani ka sri Dr. G.D. Sharma President jom ka Social Ecological and Economic Development SEED ula kentu baka tho ka puli kadai ban kring ki jing mut jing perkhan jong ka perthai UMP ka Rajya Sabha ubalong ru State President ke NPP Dr. W.R. Khaluki henen kasngi ula wanra da ka Look South Policy na ka banta ka Meghalaya namar ba ki policy Look East ne Act East bala wanra da ka sarkar UPA bat NDA kimlar kam AA ya ka jilla Meghalaya haka juk kapor ulay ropat eka sorkar ka bala pai kamat saka tanja tay lamingi hendray na kalyang ka Meghalaya ulaong ba yo I bandon kinu ki jing mentoy na ka Menteri Katanat Community and Rural Development ka Meghalaya uba Hamlet Doling henin kasngi ula play ya maunong rim ban snaya ka surok ban penpoy shalom jasai block 5 jong kasnong law sotun batru ya ka jing shna ya ki nala ha block 2 block 5 but block 6 jong kani kasnong kajing lut na kabanta kini kajing tray kan kot shadu arklur san phuwei lak tengka Rengkat bat keperthai barok kawai karib hoi district hagasngi palai kala rakhe ya ka World Tuberculosis Day hakabau MLA ka nongpo uba Meral Bonds im lambat kiwai kiladon lang hak program jing rakhi halor kapang invest to end TB save lives hakajing kran jong uba Meral Bonds im ulayaro ya ka jing sakri jing ki doktor bat ki nong trai hakabaya khun ban pendu jat ya ka jing pang kum ka TB ka malaria bat nyang lengkut na ka district bat wat ya ka jing pang COVID-19 tru kene kedek All India Radio Shillong ka bawan lam shapi ya ka khubor ka Higher Secondary School Living Certificate HSSLC examination balapan long da ke Meghalaya Board of School Education MBOS kala sedang hinin kasi naki ar paulai hajar ndre po saungut ke be kunik examen khatar hajar khandai spa lai phondre ngut ke de ki kanthai bat chipaw hajar sispa ar po prangut kishenrang
Kibele kum ki regular ki don khat phra jar aspa khat phrangut shia cha sanspa laipon riungut ki non regular shia cha sanspa arpo saungut kibele kum ki private candidate shia cha laispa arpo phrangut kibele compartmental but sauspa sanpo phrangut kibele yak improvement ki jagat ho examine ki don baro shispa santali Ndreu pondreu tali hashalong but laipo khandai tali hatura UMDC Kamaulai constituency ubate bolang pathaw hanin kasi ulapenya so elade but kaseng National People's Party NPP ha kajia lang kabalalong ha indoor stadium maulai modat baki lapdiang ya usha kaseng da umentri rang ba Conrad Kesangma but deputy chief minister uba Preston Tunsong lambat uba snyau bhalang dhar but kibai de habakran ha kajia lang ubate bolang pathaw ulong bakas Sorkar MDA hapo kajia lam jong ke MPP kalashlan banwengi ki jing ki bala sateng labun pun slem. Kajing ke dor ke ompanyang kali arsen haki arsngi kalakta shiboni ki ba kajala. Kador jong ke petrol hasilong kalane kandai paulai tengka kandai pawe pisa lajan saubanai tat hadu bakandakiu hakasngi baar. Kador kalakiu biang dah nyo pisa kata kandai posan tengka sa posan pisa hagasngi balang. Kador jong ka diesel ru kalakiu arsen naga prapo tengka sanpo prapisa shilita hakala sing ublay shaka prapo way tengka kandai po prapisa hagasngi balang. National Security Advisor Ajit Doval ulayakren bat menteri ke kambari ke China ubang yi ha New Delhi hinin kasi. Ki alyang kelayatai halor ki jingdon kam banweng no ye ki jing ya ka japut ha ka phang mi ngi jong ka ladak khanang banwan ra ye ka jing dai ka bajan ha padeng ki ni artli ki ri bat ka jingwan ra byang ye ka jing suk jing singan ka nyara bantei ya ka jing shania ka wei ya ka wei pat. Ka Menteri Pratangka jong ke India ka Nirmala Sitharaman kalawanra ya ka finance bill arajar arpawar na ka benta banya perkhan bat ban pelat ya ka haka Lok Sabha. Habasdam ya ka jingata Ugorov Gogoi jong ka Congress uraong bakare kala sakhi ya ka jingkot na ka klam COVID-19 hanrei kamlong satya ka baranti. Ugogoi ulapan rem ya ka jingkyodor jong ki mar ki mata hakari barok away. Ban penkut ya ke kubor mentah step saya sin ngan pensngau ya kimat bakongsan. Ini kendo ki menteri rangba jong ke Assam bat Meghalaya ya menteri korbari ke Sokar Pedeng hak arpo khandai tarik mentah ubenai banyak keren halor ke kam kaput. Penlom ka College of Teacher Education PGT Shillong ya ke jia merjimut halor ke National Education Policy. But hinin kasi nasdan ke examine HSSLC jong ke Meghalaya Board of School Education. Kapto ko kubor kalakot nak All India Radio Shillong.